Sanibonani nonke nibukele le video. Senza namhlanje i-Euclidean geometry. Ama-questions lawa engithathe kwi-past question paper. Awu-3 kuphela siwenza. Yeah, then okokuqala esokwenza, we have to analyze i-diagram yethu. Then masi-analyze i-diagram-ke, so-apply ama-theorems kuyona. Then okokuqala kubaluleke kakhulu sifunde i-statement. Bathi la in the diagram below, kule diagram le engenzansi nayi diagram engenzansi kwale statement, u-triangle PQT is drawn. PQT udwebiwe nangu triangle PQT bamdwebile phakathi kule sethle. Base bethi O is the center of the cycle. O is the center of the cycle. Shuthi yini leli gama leli? Igama leli elibaluleke kakhulu leli elilama theorems applyayo la. If kune center shuthi wena sekhona ama-answers ongawabhala kulama questions angaqhamuka. Since bese kune center kumele sazi ukuthi i-center i-producer ini. I-center i-producer i-radius and diameter. Kusho ukuthini lo? Kusho ukuthi uline osuka la e-center uza la ku-circumference. I-circumference iyo yonke le ndawo le. Shuthi noma ngasuka omunye uline uza la, lo line loyo subiza radius. Lo kusho ukuthini sine center. OR useyini? Useyi-radius ngoba usuka e-center aze la angandluli. Ubani futhi omunye? OP is the radius usuka e-center eze la kwi-circumference. Lawa amanye ama-line OD akayona no-OT because abaye kuphi? Kwi-circumference. Then sesiyandlula lapho. Shuthi kunani? Kune center. I-center i-producer ini? Ama-radius ethu awu-2. Ama-radius athi anjani? In length. Ama-radius ahlezi equal in length. I-distance kusuka la uza la kwi-circumference yasilingana ukusuka la uza la nokusuka la futhi uza la. Kusho ukuthi ngalokho-ke ubani abalinganayo? I-length ka-OP ngoba i-radius iyalingana ne-length ka-OQ. Then sesiba indicate kanje ukuthi they are equal. Ba equal. Then emva kwalapho mase be equal sekwenzakalani? Angithi triangle le uPOQ. uPOQ uyini? Is a triangle. Then mangabe senama side awu2 alinganayo kanje kuba kanjani? Sikubiza ngani lokho? Sikubiza ngohlobo lwani le triangle lelo? Sithi isosceles triangle. Isosceles triangle, triangle nama side awu2 alinganayo la asondelene kanje. Leyo triangle sibiza ngani? Isosceles triangle. Ukube kulingana leli side leli naleli futhi bekuzoba iyona isosceles triangle. Makulingana nje ama side awu2 isosceles triangle. Isosceles triangle ithini? Ithi nginama side amabili alinganayo. Then yini enye kumele ilingane? Ama-angle ayo abhekene nalawo ma-side. Shuthi leli side, okay, le angle le P1 ubhekene naleli side. Then nale angle angle Q ubhekene naleli side. Lama angle omabili ke nawo-ke sekumele alingane because abhekene nani? Nama-side alinganayo. Shuthi sesizothini? U-angle Q uyalingana no-angle P1. I-reason ithini? Ungasho ukuthi ngeke usasho ukuthi isosceles. Sozothini manje? Sozothi because sesikwa grade 12 sebe ne reason entsha ethi ama-angle opposite ama-side alinganayo. Then shuthi singawaname lama angle wethu because ngoba sinikezwe ama-angle la ukuthi u-30 degrees 20 degrees sesingayinema thina sithi i-variable sithi y, yabo? Masithi y noma sithi uz, yabo? Besithi uz la u-angle z simbiza ngo-angle z. uz la i-angle la uz ilingana nale la uz angithi. I-reason ithini? Ama-angles opposite equal side nawa ama-equal side. Sesidlulile la sebethi u-OD bisect u-PQ. Usho ukuthini? Nayo enye keyword ithi bisect. U-bisect usho ukuthini? Usho ukuthi cut into two equal halves. Shuthi masinoline o-10 cm makune line enye ezobisecta leyo line o-10 cm izobisecta iboba soba no5 ngapha eceleni no5 ngapha eceleni. Yiphi line ebisecta enye? Bathi u-OD. Uphi line OD? Nangu OD ubisecta bani? Ubisecta uPQ. uPQ shuthi uPQ sizonqamuleka phakathi nendawo. Nangu OD ukuze nqamule phakathi nendawo kusuka la ku-OD kuyale kumele ingane ukusuka ku-D kuza ku-Q. Usho ukuthi lama side lawa ayalingana. Ayalingana ngoba njani? Abhisectekile. Akhatheke kuma half amabili ko half abawu2 abalinganayo. Sesiqedile ngalokho.
Then mase sibheka kahle ukuthi lento eyenzeke la masayidi ngoba elingana nje kwenzakaleni, OD besukaphi? OD usuka e-center, uyilana esuka e-center ize kweni, uPQ uyini? Uyikhodi angithi. This is a chord, uPQ uyikhodi ngoba kandluli e-center. Uyikhodi. Kusho ukuthini? Le line isuka e-center yafika bisector. Yini oyikhumbulayo makunjalo? Yini? I-theorem 1. Theorem 1 uthini? The line drawn from the center of the slightly is perpendicular to the chord and bisects the chord. Lezi zinto zizothi ziyahambisana ngithi. Futhi mase bekuvezela ukukodwa ukuthi la kuno perpendicular wena kuno bisect kanje wena siwazi ukuthini, wazi ukuthi seku perpendicular. Reason ithini? Ilokho kufica kwenzeka la. Futhi reason izothi ithini? There is a line drawn from the center then injani bisects the chord. Leyo reason yakho. Ngeke kusho ukuthi perpendicular to the chord. Yabona? Usho lokho i-reason iba naloko okufice kukhona. Ufice kunobani? Kuno bisect. Futhi izothi line drawn from the center bisects the chord. I-reason yakhona. Futhi lana sinobani? Ngoba le line sezoba njani perpendicular to chord. Futhi sizoba no-90 ngapha. Nangapha sibe nobani? No-90. Okay, angithi siyakubona konke lokho. Base bethini la? Base bethi baqhubeka bathi PT is perpendicular to QT. uPT uperpendicular to QT. Iline uPT mayihlangana neline uQT la behlangane khona kufomeka i-angle o-90 degrees. Yabo? Nayo bahlangane la, nayo i-angle efomekile u-90 degrees. Yabona ukuthi kanjani? Yeah. Iyo lento abayishoyo, i-angle o-90 degrees. Futhi le angle mawubheka le triangle nalo 90. U-triangle bani? U-POT, uyi-right angle triangle. No-triangle bani futhi? PTQ, right angle triangle. Yabona? Then sekuphelela kanjalo. Bese siza kuma-questions wethu bathi prove the following. Lana u-angle O3 la, O prove ukuthi i-angle O3 ilingana ne-angle o-QPT. So uyabheka-ke lawo ma-angle. Makuwa ama-angle kanje, i-method ozokwenza ngayo suke kuyini, akufani nama-side. Wenza njani? Usuke uzo-apply ama-theorems la, then ugcine usuthola ngempela ukuthi lama-angle ayalingana. U-angle Q3 imuphi? Nangu angle Q so rangithi ngithe O3. Angle O3 yilo, so mprove ukuthi ulingana nayiphi angle no Q angle PT. Angle iphi ile phakathi nendawo QPT. So thini QP T angle kuphi lapha ku P. Shuthi ngoba ithi QPT shuthi angle iphi iyo yonke le lapha since silima sithi QPT angle le lapha ku P. Le lapha ku P since le nto le ilapha ku P. Shuthi angle P wonke lo. So mprove ukuthi wayelingana nobani no angle Q3. So prove ama angle mabili ukuthi wayelingana. Method yokuprove la wenza njani ukuze uthole? Ngeke uvele ubathole same time belingana, uzothola as la befika ku equal to kwaba into same time seziyalingana. Shuthi wena uzokwenza njani? Uzothole thola i-angle ngayinye. Shuthi uzothola le uyibhala i-value yakho ukuthi uba bese uthola nale uzoyibhala i-value yakho uzobona emva lapha zobe silingana. Ake siqaleni ke sothi kunani kunesosho ngithi yonke into ihambisana reason statement la, then sibuye sithi reason statement uzosho izinto oyibonile zenzeka, then mase usho reason ukuthi why zenzeka. Angithi yabona. Then sozama ake sithi manje ke sibhekeni u-angle mani angle O3. Angle O3 lo somcinga ukuthi ulingana nobani. Yabona? Futhi sizothini okokuqala thini? Sothini mawubheka u-angle O3 ungiphi triangle kule triangle le encane. Futhi kumele ukuze sithole i-angle le O3 kungenzeka mhlawumbe siqale sithole lawa. Then mawuthi uyabheka u-angle O1 u90 kodwa besingakakuvezi lokho. No-angle O2 u90. Angithi yabona. Futhi kumele siqale sivele u-angle O2 ukuthi u90. Yabona? Sibuye siveze ukuthini ukuthi lo uZ. Futhi la sino 90 la sino Z. Le angle lesingayithola ngokuthini? Ngo-sum of angles in this triangle. Futhi yonke lento esirepresente la ku-diagram kumele siqale siyichaze la. Khona siwazi ukuthi sibuye sesiqedela la. Sothini oqala? Sothi let angle bani? Angle P1 is equal to angle P
1 equal to z. Then mase sithi okay, lokhu kwala lokhu bayakumaka as u-indicate la ukuze singamoshi isikhathi. Bayakumaka, bayabona ukuthi uyazi equal ama-radius la. Usuzothini wena? Usuzothi angle P1 ulingana no-angle Q. Why reason yakhona? Because ama-angle is opposite equal side. Ama-angle abhekene nama-side alinganayo. So uzothi wena angle Q ufake ikepisi la ilingana nobani? No-angle P1. I-reason ithini? Bonke balingana no-z, awukhohliwe because u-P1 ulingana no-z. Shuthi bobabili o-z lapha. Then i-reason ithini? Ithi angle is opposite equal sides. Angle is opposite equal sides, ayalingana, equal. Then i-reason yokuqala le sesibavezelile ukuthi o-z bafike kanjani. Sekumele siveze since sikule triangle shuthi kumele sithini? Thiweni ubani le khonjana ubisectekile. Ulo OD ubisector uPQ. Shuthi kumele siveze ukuthini thina? Kumele siveze ukuthi le angle le u90 khona sizokwazi ukuthi sithole le enye angle ngo-sum of angles in a triangle. Shuthi sizothini manje? Sizothi angle D2 is equal to 90 degrees. Yini reason lo ubisectekile? Ithini reason? Sithe sisho lokho osikubonayo noma lo bese kujekile statement. Shuthi sizothini? A line reason drawn from center, noma ungathi to the midpoint of a chord. To the midpoint chaza ukuthi bisectile. Bese uthini? Drawn from the center bisects chord. Iline drawn from the center ifike ya bisect chord. Iyona reason yakho le. Then suyabuya ke suyothola bani? U-angle bani? U-angle O3. Angithi sisathole u-angle O3 ngayedwa. Bese uthola bani? U-angle P wonke ngayedwa. Then emva lapho uzobona zobe sibelingana. Sesizothini la? Sesizothola bani manje? U-angle O3. Shuthi la sesinobani? Sino-90 njengoba besishilo. U-90. Shuthi sesizothola yiphi u-angle O3. Angle O3 wethu ubani ke? Then angle O3 wethu ulingana noba? Sothi angle O3 plus u-angle D2. Angithi angle D2 plus angle bani? Q. Sikule triangle encane sithi is equal to 180 degrees. I-reason ithini? It's sum of angles in a triangle. Ama-angle ale triangle ade apha to 180. Yabo so ade O3 ama-angle. La u-Q3 wethu ubani? O3 lo, sorry. O3 sifuna yena u-angle O3 yangithi. Angle O3 sifuna yena la. Sizotranspose lawo babili futhi sizothi equals sino 180 degrees. Lo D2 uzoza ngapha ese-negative angithi. Ese u-D2 negative. Uphi yena u-D2 wethu ubani? U-90 degrees uyasubstitute minus nalo Q uzoza ngale ese-negative. U-Q wethu ubani? U-Z uyasubstitute. Yabo? Then Q3 sebolingana nobani? No-90 degrees. Angithi 180 minus 90, 90 degrees minus Z. U-angle Q3 wethu lo. Yabona? Then emva kwala suyothola bani? Suyothola yiphi angle? Suyothola i-angle yokugcina-ke. I-angle yobani? U-P2 ukuthi yona ilingana nobani? Bheka ku-angle P2 ulingana nobani? U-angle P2 u-angle P2. U-angle P wonke angithi QPT le angle ikhaveke yonke. Khanjwa kanje, kwahanjwa kanje, yavele yakhaveka yonke. Shuthi u-angle P mbheke ukuthi ukuphi triangle. Wasolva kanjalo ama-angles ukuthi alingana kanjani. Uyibheka i-angle obuzwe ngayo ukuthi ikuphi triangle. Then mase ubheka kuleyo triangle ukuthi mangakho ama-side akho, ama-angle akhona. U-angle P wonke mba kule triangle yiphi? Le enkulu. I-angle ekhona u-90 degrees no-Z. Shuthi kushoda yiphi? Le yonke. Shuthi izobani yona le engekho? Izobani? Uzothola ngo-sum of angles in a triangle because awu-3 ama-angle kufuna abe khona. Sizothini? Sizothi u-angle bani? U-angle ba. Sizofika kule triangle uzothi angle bani? Angle Q plus noma uyibhale ngandlela ababhalele ngayo kunamkinga. Uthi Q angle P T
plus bani ile angle le plus le angle le plus le angle le. Angle T is equal to 180 degrees. 180 degrees reason sum of angles in a triangle. Then suya substitute ke la. So uthola bani wakho angle Q angle PT, Q angle PT umshiya yedwa. Futhi uzosala khona bani lapho 180 degrees. Transpose angle Q eze ngapha kuzoba bani? Kuzoba minus because be positive. Then angle Q be ubani? Be positive z ngapha. Sezoba bani? U-minus z. Noma sivele siqale ngayiphi? Siqale ngale angle T transpose naqala sogcina ngayo le. Because khona kuzoba ngale order efana nale. Angle T wethu u90 degrees. La u90 mayise ngale kuzoba bani? Minus 90. Minus le ngapha ke uq minus z. Then suthola bani? 180 minus 90 is 90 degrees minus z. Yabo siyalingana. Q angle PT ulingana nale angle le. No angle Q3 is equal to le angle. Then so uthi therefore usuya conclude so uthi leya angle leyana u-angle Q3 angle O3 u-O is equal to Q angle PT. I-reason ithini? Buba ingani belingana? Yini sithi bayalingana? Ingoba babili balingana ne-angle eyodwa ku-90 degrees. So uzothi both equal to 90 degrees minus z. Then so qedile ukusolva la. So uyandlula ke sesiya question elandelayo. Then okay, lokhu yabo lama angle lawo 90 degrees minus z. Asingawo yabo mase indicator la space sethu sincane kodwa yabo. Kodwa siyakwazi lo ukuthi la khona bani 90 degrees minus z. Sunga indicator la ubuye uthi uba i-angle lapha na u90 degrees minus z. Ubuye indicate i-angle kuphi? Elapha na kubani? U-angle P uyamazi na 90 degrees minus z. Sengenqena ukuthi ngiyenze ukuthi ibe isixakaxaka. Sesiyaqhubeka siza kwi-question elandelayo yesibili. Mva lapho siya kuyogcina siyaqeda. Bathi prove the following. Should is prove ukuthini? U-triangle OPD is similar to triangle PQT. Lena ke question okumele wazi ukuthi i-question esuke ilula engadingi ukuthi ucabange because ingobani besho njalo. Ingoba wonke ama-angle abasuke ama-angle okufuna uwa-prove ukuthi ayalingana. Asuke sebevele bekunike yona la kanjani. Angithi mawufaka usimila phakathi kwama-triangle usho ukuthi i-order ihambisana ngokwendlela. Shuthi i-angle ekhandeke ku-O i-triangle ngayodwa le. I-angle ekhande ilethe u-O izolingana ne-angle ekhande ilethe u-P kulenye triangle. Kanjalo nale azolingana. Wena sekusele ukuthi ubheke ukuthi u-angle O ba, u-angle P ba, u-angle D ba, u-angle O ba, then mase uyakubhala lokho. Ubhale nokuthi balingana kanjani. Step number 1 uthola izinto eziwu-3 angithi. So uthi wena in triangle OPD usho wona lama triangle and uyabatshela ukuthi ngikulama triangle njengamanje triangle PQT, then uzoprove ama-angle awu ngokweqiniso prove awu-2 ama-angle. Lesithathu vele kusuke sekuyibhansela vele kusuke sekuyi-third angles of a triangle noma sum of angles in a triangle. Mawuthola u2 usuqedile. Yabona? Shothi uthola half of this mark izinto ezoyitholayo. Then ukulama triangle suyobheka ukuthi lama angithi la sina ngithe uzoyirabha lento. Suyobheka ukuthi triangle OPD ama-angle akhandeke ku-O. Suya ku-OPD. O bani P D. Shothi O ukhandeke kuba le triangle isini OPD. OPD. Shothi angle O ukhandeke kubani? Angle O2. Shothi la sinobani 2 indicator ngomsizi wakho uzorabha egcineni. O2 then siyobheka uP ukhande oba siku OPD. Shothi uP1 uP1 then siye ku-D. U-D ubani? OPD because iyavaleka ubani? U-D1. U-D1 la. So zakule ngapha. U-PQT.
ngithemba ithi Q mase iyavaleka ithi T P Q T uQ ubani Q uwumele uQ akana 1 kusho ukuthi uQ then ithini P Q T uT ubani naye uwumele uT uT ephelele akanahlukananga uT uP wakhona ubani uP1 plus P2 kusho ukuthi nje uP ophelele because iyona angle igcwele le yabona so uyalapha ekutheni-ke number 1 suyobheka ukuthini angisithe ngale order kusho ukuthi le angle O2 ilingana ne-angle O-P then nasuzosho i-reason into oshoda ngayo i-reason kuphela ukuze uthole u-4 marks wakho kanjalo nale yesibili le yesithathu kusuke siku-obvious so uyobheka ukuthi u-O2 ulingana kanjani no-angle P O2 angle O2 angle O2 ulingana kanjani no-angle bani no-angle P angle O2 nangu angle O2 ulingana kanjani no-angle bani no-angle P okay asinayo angle O2 okay mayingekho ivalue la uyayeqa angisawazi ukuthi uba kodwa ungayithola u-O2 because ule triangle kusho ukuthi ubani u90 degrees minus z mase uthola ngesum of angles in a triangle then u-angle P yena i-triangle kuyo ile enkulu kusho ukuthi u-z u90 kusho ukuthi nala 90 degrees minus z siyiyeke-ke le ngoba izodinga ukuthi siloku siyisolve so uyobheka landela ama-angle azokhona ehleze simple sodwa suka-solve ngenhla u-P1 no-angle Q uphi angle P1 nangu angle P1 no-angle Q yabo balingana kwabili la ithi bayalingana nasekushoda ini ama-reason so uyabatshela P1 is equal to angle Z so uyabona ukuthi ngempela bokuya-indicator lokhu kushuthi wena sowushoda ngani nge-reason yakhona so uthi angle P1 ngoba uyabona vele bayalingana botheni bese ba-opposite ini ama-side alinganayo ngoba ukushilo ngenhla-ke usuzothini wena naku sekushilo la sungathini la sungathi proven above noma ubuye ubuyisele reason efanayo yabona so uzothini so uzothi angle P1 is equal to kesiqale kahle angle P1 is equal to angle Q ungakhohlwa lokho ukurepresenta la ukuthi lesi sikhuluma nge-angle i-reason yakhona ithini u-P1 no-angle Q yini belingana ba-opposite ini ama-side alinganayo shuthi ama-angles are opposite equal sides angles opposite equal sides ayalingana then so uya ku number 2 wathola leyo gcina soqedile shuthi sizocinga bani u-D1 no-T ukuthi balingana ngayiphi indlela u-D1 no-T uphi angle D1 nangu angle D1 uphi angle T nangu angle T angle T besinikeziwe ukuthi u90 degrees angithi then u-D1 besingakamoshi ukuthi wayelingana no90 sisizosho ukuthi soqala la sithi sisho ukuthi u-angle D1 ulingana nobani angle D1 besasho bani u-angle D2 la so uzosho ukuthi u-angle D1 is equal to bani 90 degrees yini reason lo bebhayisekile yini reason line from center perpendicular to bisect the chord noma usho yiphi reason ukuthi ama-angles on a straight line since sunayo le so nayo nale shuthi uma adda I keep 180 so uzothi 90 plus D1 is equal to 180 u-D1 uzoba yini ubani u90 degrees so uzothi noma usho le simple lethi a line drawn from center bisects chord yabona so uthole esithathu esithathu ke la wayekile O2 no P2 no P so uthini ke number 3 so uthi angle O2 awusenendaba nabo balingana kanjani lapho yabona uthi lula kanjani bakunikezile nje ama-angle kumele uyacinga then nokuthi ayalingana O2 nobani no P ila esiqaleni no angle P bayalingana yini reason sum of angles in a triangle awuthi sum of angles in a triangle ngoba i-angle O2 angle O2 uzomthola ngo-sum of angles in a triangle nobani futhi nolo kule triangle le ngoba unayo leyo umtholo angle O2 no angle P futhi nayo uzomthola ngo-sum of angles in a triangle unayo le nale uz u90 uzobathola ngemethod eyodwa ethi sum of angles in a triangle shuthi vele obvious bazolingana since ama-angle awo-2 akhona ngakuyodwa i-triangle ayalingana so uzothi third angles of a triangle noma uthi sum of angles in a triangle so ngathi third angles of a triangle
Third angles of a triangle are always equal if lawo 2 akhona asuke selingana vele. Then so qedile ke la kodwa kushoda ini always siya conclude bathi prove when you conclude. Yes, conclude ngani ubuyela lapha zokopisha lento ukuthi uzobatshela ukuthi seyisimila manje uma ama-angles uwaphrovile then mase usho i-reason yakho. Yabona la sishilo ukuthi la angle le seyilingana nale nakho yini reason ngoba ubameli selingana nalo. Uyaconclude njalo uma kuthiwa prove that. Shuthi sesithini sesithi triangle OPD is similar to triangle PQT. Yini reason angle yokuqala isole ngayo, angle yesibili isole ngayo, angle yesithathu. Shuthi awu angle bese bongakhi angle. Yabona? Then awumi ke emva kala angithi wena so uyifundile lento wazi ukuthini wazi ukuthi maye similar ama triangle yini kwenza yini enye yenzakalayo ama ratios akhona more proportional. Shuthi ama ratio akhona more divider azoba equal nalamanye ozoba divide lama side. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi sizowenza njani? Sesiqedile ngequestion just for ama question alandelayo ahlezi epick up kulawa usuprove ngendla just ukuthi indicate lento because asinasho nawe kufuna ihlezi uyenza kanje. Shuthi usuzothini lama letter okuqala amabili shuthi yonke ama letters azokhandwa ile triangle oqala azoba enumerate. Sizothini PD divided by bani. Yabona sisihamba ngeorder njalo kusimilarity. Sithatha u2 la OP sorry ngithatha uOP ngithathe uOP la ngizothi OP la divide by bani divide by la u2 oqala divided by PQ ayalingana. Kusho ukuthi they are proportional ama ratio akhona ayalingana noma into kanjalo. OP divide by PQ sekumele sithathe osigaki awu2 futhi awugcina sesithi PQ khona la isiqale khona PD divided by bani awugcina. Yabo ukuthi wonke leso sithatha ngapha i-denominator leso sithatha la numerator then sesithini lana sisithi divided by O2 uQT is equal to sithathe lokuqala neyokugcina OD divided by yokuqala neyokugcina divided by uPT. I-reason ithi yini wenza lento le. Lento yenzeka nini? Kumele wa-understand lo ukuthi yenzeka mangabe ama-triangle esimile. Suyasho ukuthi imaphi lawo ma-triangle esimile. Triangle ilawa ngenhla yiyo triangle. So it's a triangle OPD is similar to triangle PQT. Then masula asuyashiya kanje. Sesiya kweni kwequestion yethu yokugcina elandelayo. Boy question yethu isibuzana. Isibuza lento le. Isibuza lento. Yeah, vela akekho ngathi yena lento engavele yena I prove from this point nje ethi sengiyazi method yakhona engakazi eyazi le method le yokuthi ama ratio kumele abe kanje then kube kanje. Shuthi lama question asuke landela kanje ngeba kutshela ngaso sonke isikhathi ukuthi hence wena kumele wazi ukuthi once wabona lezi zinto lezi ama ku multiplying kumele ucabange ukuthi ku multiply namakuphi makula lo multiply by lo multiply by lo ma cross multiply. Yabona kusho ukuthini ke lokho? Kusho ukuthi la singacheka le is either lento ingaba lento eqhamuka kanje isuke kuyisimilarity angithi vele because isuke cross multiply ama ratio agcine so4 1 2 3 4 1 2 3 4 le iphindeke kawu2. Then into sozoyizama ukuthini wena usuya lapha sobheka la ukuthi sino OQ usuya lapha uyoselect ama ratio awu2 ozowathatha uwa cross multiply. Waselecta kanjani? Waselecta ngokuthi la khona obani khona OQ kushuthi la siyayidinga i-ratio eno-OQ efaka OQ. If engekho OQ if khona amanye akhona mhlawumbe nama u3 akhona yokugcina yikho suyabheka ukuthi lekugcine khona la ngabe khona yini enye i-side ebekuthiwa approve ukuthi i-side elinje lengane ne-side elinje then usubstitute ngayo. So uzothini ke sizobheka OQ kuphi kule ratio engenhla OQ umtholi. So ubheka abani uQT uyathika ngithi uyathika ukuthi ongayithola yokuqala shuthi i-ratio yethu kumele sithathe le ratio yokuqala le sekushoda a yesibili
seku-QT sobheka bani uPD nanga ngithi uPD ubani uOQ and QT, OQ and QT. Okay, nangu PD wethu. Then soyobheka okunye ukuthi uQT simtholile noPD samthola. Then shuthi lapha cross multiply lo OQ no QT. Then sizobheka lana ukuthi yipi okumele uyithathe. Lena suyayazi ukuthi uPD over QT kumele ngimthathe kodwa ngimthatha nenye. Suyobheka i-right. Siyobheka i-right. Sizobheka according to lokhu njani yakho le ukuthi uOQ multiply no QT kusho ukuthini. Nangu QT mase multiply bani OQ. Shuthi la i-ratio kumele ibe lana kumele ibe kubani uQT. Usuyobheka lapho ukuthi yipi mhlambe uQT. Akekho ngithi sinobani sino QT. Shuthi enye multiply na kumele kubani OQ. Siyobheka ukuthi OQT now kumele multiply OQ. Lona uOP. Lona uOD mawe cross multiply. Sizobheka ukuthi OP yena ngoba engekho ke lo OQ esimfunayo. Lo OP akalingani nayo OQ. Siyobheka ukuthi ubani OP kwi diagram yakho. Siyabheka ukuthi nangu OP. uOP uyi-radius. OP is a radius. No OQ uyi-radius. Lo OQ ufunayo. So uthi therefore sengiyayithola lento. So uthi therefore uOP is equal to OQ. So uthi but OQ is equal to OP is equal to QT. OQ. OQ is equal to OP. Yini reason yakhona la ukuthi balingana ama-radius. Ready. So it's ready. Yabo ukuthi soyitholile ratio efaka bani? Efaka lo bani? Lo OQ lo. Nangu OQ. Usho ukuthini yipi leyo ratio ile no OP because OP is equal to OQ. La usungafaka ubani ulo OQ wakho la isikhalensa OP. Shuthi yipi ratio yambayo ile. Asisene ndaba ke nokunye because le vele ngeke isavuma because yabo uthi ayifaki lutho. Sekuzothini ke is equal to yipi ratio. Shuthi uthathe le suthatha nale because iyalinka. Shuthi ubani lana is equal to OP over PQ. Emva lapho wenza njani? Emva lapho usuyakhohlwa lapha usuyayiqhubekela. Ubheke ukuthini? Ubheke ukuthi ma cross multiply lezi zinto kumele zikhiphele zikuyisele lapha. Suya cross multiply uya cross multiply. So si lo multiply by lo ubani OP besiqale ngalawa sithi ngisithe but lokho njane OQ is equal to OP. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi la isikhalensa OP sizofaka bani OQ la OQ because sifuna ukuthi abe khona kwi-answer yethu divided by QT. So substitute is equal to OP over PQ. Yabo. Then emva lapho suya cross multiply because sekhona lo sekhona nobani OQ no PQ. Kwenzakala OP is equal to QT. Then QT ngathi ngisubstitute endaweni wrong ake sirabhe la substitute kahle sithini OP zilingana noQ simsubstitute up OQ simsubstitute la isikhalensa OP shuthi ithini ithi PD nangu PD value khona. Okay, shuthi akajumpisi ulawo PD icon. Sinobani? Sino QT sihamba kahle bakhona no QT nalabo 2 is equal to isikhalensa OP sofaka bani uOQ angithi balingana. Kusho ukuthi lama length i-length ye triangle le iside ye triangle shuthi uzofaka bani uOQ instead of OP. OQ over bani PQ. Uyambuyisela ubani uPQ. Then suya cross multiply. Noma umunye ngabuza ukuthi cross multiply la. Okay, si cross multiply so thini OQ multiply by QT. Siyenze ngale ndlela le. Shuthi kuzoba uOQ multiply by ubani uQT. Se cross multiply since kune equal sign
multiply by QT is equal to bani? PD multiply by PQ. Yabona ukuthi sesilitholile lisayidi lingapha leli sesilitholile sekushoda ini sekushoda liwa right leli kwa right yalibona ukuthi linobani lino squared la uPD squared thina sino PD oyedwa kusho ukuthi kumele kumultiply nomunye uPD yabona multiply nomunye uPD lo PD kumele multiply nomunye uPD futhi kumele kube nani kube no2 kusho ukuthi leyo nto esisuke simultiply ngayo lento esomultiply ngayo kusho ukuthini kusho ukuthi lo PQ asimdingi kumele asuke a replace enye number futhi uma i replace kumele kube njani le number ezomreplace kumele ukuthi uma i multiply nalo ikhiphe bani u2PD squared shothi uPD siyamdinga la ezomultiply sibuye futhi sidinge bani u2 khona kuzomultiply esikhundleni salo kungene lo kusho ukuthi uPQ ngamanye amazwi kufuneka alingane no2PD yabona le nto khona kuzokwazi ukuthi kumultiplyane because la uPD lo uPD suyobheka ukuthi uPQ uyalingana no2PD siyobheka uPQ kwidiagram ukuthi kuba ubani uPQ nangu uPQ nangu uPQ yethu ilo kusuka la uza la uyalingana no2PD no2 bani 2PD kuphela hayi squared 2PD uPD nangu PD engithi yabona la masayidi alingana shuthi la kungaba uPD nala kuwo PD since elingana la masayidi abhayisekile shuthi uPQ ukhandwe obani oPD about lo PD lo plus lo PD is equal to PQ suyayinima ke lento sokuthi but yabona wabuyisa but uyabakhombisa ukuthi uyayibona lento sokuthi but PQ is equal to bani so uzoyinema in terms of uPD because unema yena kube ufuna uDQ ubozoyinema ngayo so uzothi is equal to PD plus yabo so uzothi PD la plus ubani uDQ kodwa siyazi uDQ la noPD since babhayisekile uzothi plus omunye uPD ke plus PD ukuze kube njani kuba ama like term la beedani kube kuzoba uDQ bengeke kuba ama like term shothi la sekulana nobani no2PD PQ yabo seyifunile sesingenile into esiyifunayo sesithi therefore suyo substitute back ke lo equation sa PQ ufaka u2PD so uthi OQ times QT is equal to PD multiplied by uPQ sewubani u2PD lo kwenza bani uma multiply la kuzoba OQ la multiply by QT ungalenzi iphutha lokuthi umultiply la akona ama terms lawo ukuthi wena usuzothi la sinothi sino OQ squared T ungayenzi le nto lawa ama length iside ubude bakhona bunemiwe ngalento le then is equal to PD multiplied by PD ubani uPD squared 2 multiplied by 1 ola shothi izoba u2 bese kuba uPD times PD squared then suyabheka ukuthi usufikile kufanele answer 2PD sekuyafana yabo kuyafana la kuyafana nakuphi lokho kuyafana nalokho shothi so ufikile kweanswer yakho yeah